Bali, ini, dari saya. Oke. Sige po, mas masantik. Baka. Daya. Okay. Ati ko na siyabe. Yabe yari. Yapın deyo ne? Deyo yara na. Sol. Mayap at magrasyang abak, kaya kayungan sa blang kapatad, king kasalpantayanan. Ing mabilog a Santa Iglesia, pag masusyane ngeni ing solemnidad ning katawan at daya ning Ginoo. Kaniting banala kapag masusyan, iabetala po ka rin kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kaya katamo, laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan da rin kapatadtamong miyapektuan kaniting coronavirus, para mo naman king kapayapan da rin kaladwada, ring kapatadtamong mituran kaniting pandemyang COVID-19. At para king kaligtasan da rin kaya katamong ega-naganang frontliners. Makanyan mo naman po, iabetala ka rin kaya katamong intensyones ding makatuki. Para king kapasalamatan dari John Adonis Cabalya, Rolene Cabalya, Rico and Helen. Para king special intensyones dari Christian Joshua Angeles, Dr. Patrick Sunga, Leila Abiog, Jonel and Josuel Pamintuan, Mary Manette Pineda, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, ding St. Jude Thaddeus Parish Pastoral Council, at ding St. Jude Village Officers and Homeowners. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Mark Lester Arce, Paz Suwing, Annalyn Ocampo, Cicely Alfonso, Larry Sichon, Michelle Sengson, Happy Sanchez Romero, Nilo Udan, at ding sablang kapatadtang masakit. At para king alanganggang kapainawan daring kapatadtamong Meyango Bie, Dinorma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Arturo Vitug, Marcelo, Dolores, Roman, Teresita Zablan, Norberto, Guadalupe, Carmelito, at ding sablang kaladoking purgatorio, at detang ala ng makaganakapo Karela.
Sambanda ko Diyos na kailangan
Andeng bato nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon damungan, king lagi nagimpa, amponing anak amponing banalay Espiritu, Amen. ing grasya ng ginuta mong Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banalay Espiritu, manatili asanang parati kay kayungan. At kaya ka antimurin, Kakaluguran king mit mong kapakumbaban at king kataymikan daring kay katamong puso, ganagandalangin at sisyan ding sablata mong kakulangan, at aduan tamo ing kalam ng pakalulu at kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyag kastaya po ngening miyag na nagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampon santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko King Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangabataw daring kasalanan damo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kayapan, karintaw, karintaw, kayang kalungkuran. Uli ang nagpapalalan, nagpapaligaya, nagpasasambangga. Uli ang nagpapalalan, nagpapaligaya, nagpasasambangga. Kayapan, karintaw, Manalangin tamo. O Ginoong Yesu Kristo, aduan mo kay kami,
ing maging katawan mo kami para king biyeneng yato. Pasiknangan mo kami keti kapamilataning kay kangamanuning biye, ipagkalumeke kaming katawan mo, bana pangan mi ating kay kangalak ning tula, ban ay inom mi. Ban lalo keng maging kawangis mo at mabiyasang mi biye-biye, ibat kay ka. E namo bukod para karing kekeng sarili, nune para king Diyos at para karing taong makapaligid kay kami. Pisan metungan mo kami, pusot kay sipan, baning yato akilala na, ing mabyeka karing puso me. Maging ginu rakasana, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Deuteronomio. Moises nga naking balayan. Ganakanyo nung makanano kayong tinayid ning ginung ke kayong Diyos, kilob ning 40 banwa king disyerto. Bana kayong iturong maging mababalog. Bana kayong panyubukan at akilala ang gaking kabusabusala ning pusuyo. Banang akit nung tupad ko pinuali, karingkeyang kautusan. Pepadokwa na kayo, peparanupa na kayo, pepaka na kayo, king mana, eyo pa bitasang balo. Ikayo, ang ponding pipumpunan nyo, banketa at alastasyo, king ingtaw, emo bukod, king tinape, kakanan na karinya mabibye. Nune, king sablang amanong mipapasyag, king asbok ning ginu. Eye kakalingwan ing ginung kekong Diyos, amilwal ke kayo king labwad ning Ehipto, ibat king pugad ning pangayalipan. Itang tinayid ke kayo, kanitang maleparan at makapangablad a disyerto. Labwad daring mamaping ubingan, alakdan, kaw, ing pepasibut danum, king pekamasyas diling batu, baka yung mika inuman, busal niting lugal aalang danum. Ing pepakan ke kayo, king mana, keta king disyerto. Pagkabye, ay eraman malit-malitan, ding ke kayong pepumpunan. Ing amano ning ginu. Salamat king Diyos. Dalit apakibat. Purian me ing ginu o Jerusalem. Ulitan tayo po. Purian me ing ginu o Jerusalem. Purian me ing ginu o Jerusalem, purian me ing kekang Diyos o Zion. Ing patibe karing kekang pasbul, at kaya lang panwanan ding kekang anak. Purian me ing ginu o Jerusalem. Ing babye kapayapan karing kekang angganan, at king mayap diling trigo karin nakapakabsyan. Potang mutos agad iting matupad kaya tiking yato. Purian me ing ginu o Jerusalem. Papabal ing amano na kang Jacob, ding tuntunan at kautusana kang Israel. Karing aliwang bansa, iti nagewa, ero akikilala ring kayang kautusan. Alleluia. Purian me ing ginu o Jerusalem. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ingko paning kanwanan, apasalamatan taking ginu, ewari mga baldugan, king misulu-sulu tamo, king daya ng Kristo ngening miminom tamo,
kaniting kopa. Ating tinape apira kerakayan tamo. Ewari mga baldugan, king mi sulu-sulu tamo king katawa ng Kristo, ngening kakanantaya. Uling ating metong nga tinape, itangan, lipat ning dakal tamo, metong tamo mong katawan, uling mi sulu-sulu tangan, king metong mong tinape. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, manatili tapong makaluklok para King sekwensya. Sekwensya. Purian me osyon ingke kang kaligtasan, purian me karing dalit ning tagumpe, i Kristo ngari mot pastul atune. Iyatad mo keya sablang kapuryan abalo mo, migit siya king sablang apagkalub mo, ingkeya mga intulid kapilanman dasnan alimo. Makapasubaling paksa, king masayang kapasalamatan, ya ing mapagkalambye at mabye tinape, ang ine king harapan mo, saryanang babye. Ibat ka rin keyang gamat, king minuna may kisulo, antimoing balo tamo, king kasalpantayanan, mitmong tetagan, ding labingadwa, mitipunla, king apunan. Matingit at malino yapse ing dalit mo, magkulang king tula at mayubong siwala, ibat king puso mo, kapuryan ikalat mo. Uling king aldoy ti kapiestan sa slagya, inyang king minuna mitatagya, itang apunan amakapauna. Kaniti ing bayong ayin, ing bayong kautusan, ing bayong ari ning kapahayagan, porma ning matuang rito, keyang angganan. Ngeni ing bayo, ing sadya papawi na, ing katutuan, alino tatabi na, sala alila ning lungkot ning kabengyan. De pata nakintawling apunan, Kristo pedabili na ulitan, keyang kapigaganakan, kapilanman kalingwan. At keyang tuntunan, gawan guyabnan, tinape at alak, kekatang papagbanalan, gagawan ulinita, sakripisyo ning kapayapan. Iting katutuan balang Kristiyano pakibaluan, tinape gagawan keyang katawan, alak daya ng kakamal-kamalan. Panimanman ni ayabot, nining kaisipan, dapot paniwalan, ulining matikding kasalpantayanan, amanalig king dibinong kayupayan. Lalam deting tanda karin makapampan, bage-bage asaling kwalta, atarok king kaisipan, anya ering bage-bage ilang kakatamong akakit. Daya mitugtog at laman may pisi, dapot isano mang pagmumulalan at tanda kareti, i Kristo balutang kabilugan at kaniti. Nino man kaniting pamangan makisulo, Kristo ene pangitlian ni paglatian, king balang apilasa tuneyang kabilungan. Libo-libo anting metong talatanggap langan, metong anting libo-libong talasalpantaya, mamangan keya, akapilan man mapawi ulaga. Mayapat marok king bangketi makisulo, miyayaliwang paintungulan karelang sa sadya, alang kapupusan akamatayan, obye alanganga. Biyeing kareti, kapahamakan ing kareta, lawan nyo, metong lamo pekisulwan, pareho karela ibinunga. Potang ing sakramento mapirasuya, magduda alika, nune maniwala iti mesabi, king imbalang mepisi tandang mayayakit, ing mismong kabilugan, keyang dalang bitbit. Mal a regalo, masagsag aliya, pamamiraso kintanda, milyari, Jesus alang pamibayo, karin manatili, alang bawas, alang kulang. Niyo ing pamanganding anghel miyabiyeya, king maglakbe amibatang migkapilit, lawan ing tinape ning anak ibat banwa, karing aso sukat magamit.
Katutuan minunang larawan me ganapla, isaak makagapos, kusang loob a biktima, Kordero Pascual, daya na misalwak, mana karing pipumpunan, me baldug ibat banwa. Mismong tinape maya papastol, sesen mo kami. Jesus, king lugod mo, dakayanan mo kami. Pakasngawan na mo kami, pagluwalo mo kami. Ingalang ang gamong kayapan, sana yatad na kami, king labwat ning biye, ban akit mi. Keka aing sablang bage, balo mo at arapat, ninuketi king yato, antikaniting pamangan makayibye, kambering kekang santo, mababakeman, ke kamisa ipagkalub, makadalo king bangketi mo karin banwa, kaya betalapagmana at paintungo la bisita. Amen. Alleluia. Talakad taan po. Ngayon iban parangalan ng Maya Pabalita. Ako ing mabiyatinape at hindi pa ibat banwa nga na ning Ginoo. Ing ninumang mga kaniti, miyeya kapilanman. Ing ginumanatiliya kayo, At keka antimurin, pamamasa king Maya Pabalita, agpangkang San Juan. ligaya keka o Ginoo. I Jesus nga nakaringke kaldan na Hudyo, ako ing mabiyatinapeng tinipang ibat banwa, ing ninumang mangan kaniti miyeya kapilanman, at ing laman ko iya ing tinape ay biye ko ban miyeya ing yato. Uliniti, mapali lang mi badbaran ding Hudyo ngarang mi papangutang. Makanano na nga ibiye kay katamo ning taong iting kayang laman bata mo nga pangan. Nga nang Jesus karela, ing katutuan sasabihan ko kay kayo, nunge ko mangan king laman ning anak ning tao at minum king daya na, kayo miye king sarili yo. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko, at inyang biye alanganga, at pasubyan king miye king tauling alto. Uling ing laman ko tunay ang pamangan, at ing kanakong daya tunay ang inuman. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko, manatili yakan ako, at ako manatili ko kaya. Ing mabiye iba tinubod na ako, at king uli na mabibye ko. Anti mo naman ing mamangan ka na ako, mabibye king uli ko. Itiya ing tinapeng tinipang ibat banwa, eya anti ing pengan daring pipumpunan nyo. Mengan la, dapot kay bat metela, ing mamangan king tinapeng iti, miyeya kapilanman. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ng kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo.
Pagmasusyan tayo po ngeni, ing metong amaulang kapiestan ning kekatamong sasampalatayanan. Iti po yapin ing solemnidad ning misteryo ning katawan at dayana ning Ginoo. Corpus et Sanguinis Christi. O mas sikatya, o mas kilala taya, iting Domingo kingaw sa Corpus Christi Sunday. Nga tamo, ne po? Kafiesta na ngeni, ning katawan at dayana ning Ginoo. Kutang mo po, king makananong paralan taya kaya aintindihan iting doktrina o makanano taya kayang akwang aintindihan iting doktrina king simpleng paralan. Bali po, ita mo pong Pilipino, eta na po pekalawot-lawot pa. Ita mong kapampangan po, saguli taya mo po nga aintindihan. Iting pagmasusyanda mo, saguli taya mong aintindihan. Iting pagmasusyanda mo ngening Domingo, bakit? Uling king kamatutuanan, malapit ya iti karing kay katamong karanasan, pamangan. Pamangan. We kapampangans love food. We kapampangans love to eat. Inya adwang punto, adwang bage, ban kanita ayalarawan tayang malino, masalese, iting pagmasusyanta mong kapiestan ngening Domingo. Solemnidad ning katawan at dayana ning Ginoo. Adwang bage, mumuna, yapin po ing karanasan tamo nung makanano tamong pahulagan ning pamangan. Our experience on how we value food. Karanasan tamo nung makanano tamong pahulagan ning pamangan. Ikayo pong pengari. Ding pengari tamo. Ding matwa. Siguradong sasabianan da katamo. Potang ing pamangan sasayang nandamo. Ewari. Ano ang paalala ng ating mga magulang o yung mga matatanda sa atin? Tayong mga tumanda na, nagkaedad na. Ano yung paalala ng mga magulang natin sa tuwing ang pagkain ay sinasayang natin? Ngararing matwa, ewari. Kamasaklo mata. Itamong agyo mong gisanan, yang kekang kunan. Ing pamangan, sasayang nan, nune gigisanan, uling dakal lang tao king tuturing alang apangan, o mamangan, nga daring matwata mo. Kailangan tamong paulagan, iting pamangan, bakit? Uling iti ibat yakin pawas at kapagalan daring matwata mo. Ding pengari tamo, ring megobra kaniti. Buri nang sabyan niti, ring makatwata mo, ring matwa, burida payabot da kay katamo o payabot da kay katamo, pawagad da kay katamo, ing kailangan tamong paulagan iti. Bakit? Kasi po tang paulagan mo yung pamangan, anti mo nala rin pala kanitang paulagan, ding matwa mo, ding pengari mo, amisa diya kaniti. Paalala lamang po, ang pagpapahalaga sa pagkaing nasa mesa o ang nakahaing pagkain, ang pagpapahalaga dito ay pagpapahalaga na rin po sa mga taong nagpakahirap at nagtrabaho para may makain tayo. Makanyan niya po katibe, makanyan niya po kaulaga, ne po? Iting sasampalatayanan tamo, iting paniwalan tamong pamangan na makayapag, o iting pamangan na atsu, king dulang, king lamesa. Kasi iti bunga ning pamagsakripisyo da at lugod da rin kay katamong matwa. Pansinan niyo po, potang mititipon tamo po king banala kapag masusyan, potang sisimba tamo, potang mititipon tamo king banala Eucharistia, iti paganakana mo kay katamo na ing pamangan makayapag yaking dulang ning Ginoo. Ing pamangan makayapag yaking altar ning Ginoo. Ing pamangan makayapag yaking lamesa na ning Ginoo. Oy, tamupin po. No nga papansinan nyo, no nga kakit nyo, ing pamangan ang makayapag king lamesa, king altar, eya po lechon, eya po chicharon. Ing pamangan ang makayapag king lamesa, eya po bola-bola, eya tinola, eya chapsuy, eya chicken joy, nanuya. Metong yang matabang, metong yang alang lasa, ordinaryo mong tinape, ami sa mutanan, masalpak, ayalak. Pero,
Iti paniwalan tamo, na king kapamalatanan ning banal a pamitipon-tipon tamo, king Eucharistia, king Santa Misa, iti maging tunay nung katawan at daya ning Ginoo. King Santa Misa tamo, makayapagla, reting tinape at alak. King mipa sa Ebanghelyo, at inya pong namanwan na yamano yung Ginoo, at inyang sinabi, at inyang binggit. Nanong sinabi na ning Ginoong Jesus, karing Hudyo, karing sablang taong at kanita kabang manaralya, nga ing laman ko, iya, ing pamangan, at ing daya ko, yang tune, inuman, nga. So iya mismo, pipresentaning sarili na, pagkalubne kay katamo, babiene kay katamo na tune yang pamangan. At nung iti kay katamong paulagan, baliyo po, tanggapan tamo, ing tune kalam, karing pamibiyabye tamo. Pero pag nakapuking balang metong kay katamo, nung makanano tamo pusa ng paulagan, ing pamangan na kay katamong kakanan, mas migit, lakwas taya pusa ng paulagan, iting tatanggapan tamong katawa ng Kristo, balang magkomunyon tamo, king banala kapag masusyan tamo. Nung paulagan tamo, ing pamangan na kay katamong kakanan, na makayapag king lamesa, lakwas na, potang makisulo tamo, makisan metong tamo, king dulang ning Ginoo, king Santa Misa, king Eucharistia. Bakit? Kasi po eya mo po kabudpawas, daya, pagal, ing pagkalub na ning Ginoo. Migit iya pa po, king pawas, king daya, king pagal, pagkalub na ning Ginoo, king Santa Misa. Ing pagkalub na mismong biyena, mismong sarili na, mismong pangatao na, king balang metong kay katamo. Inyapin po sana po, potang makisan metong tamo, king banala kapag musosyan, kalupa na, niting Santa Misa, pota sanang tatanggapan tayo, Jesus, Kristo, king banal a komunyon, sana po, paulagan taya. Ne po, ngakupin kay kayo, eya mo po simpleng tinape, matabang alang lasa, ing tatanggapan tamo, balang magkomunyon tamo, ing tatanggapan mo, king banal a komunyon, yapin mismo, Kristo, ing katawana, ing dayana, abinyena pigkalub na dinaw, na kekaban kanita miligtas ka. Mumuna, yapin po yung karanasan tamo, nung makanano tamong paulagan ng pamangan, our experience on how we value food. Kadwa, yapin po yung karanasan tamo, kingamanong mapapa. Ako po, humimulat ko, metwa ko, miki edad kong makanini, di ma akong po'y tatang. Nang kahit pawagade, niya nga na kami, kayong may kakapatid, itingamanong mapapa. Mapapa ka, ngararing matwa. May kadang yangi kayo, makanyan mo naman ng dimdam nyo, inyang anak ko pa mo, hanggang ngayon, meging pengari na kayo. May kaditimurin ng pepawagayo, karing anak yun, karing apo yun. Ala, mapapa ka, ngara. Isipan kayo po nung nanyo yung pekamalapit. Iniisip ko kung ano yung pinakamalapit na katumbas o nakahulugan nito sa Filipino. Ang naisip ko lamang ay, mamalasin ka. Mapapa ka. Madamalas ka. Inyapin po ring matwa, daburi ka ring anak na pamyalungan ding pamangan. Emo sasayang nan, emo pamyalungan, ing pamangan, aro, mapapa ka. Nga daring matwa, huwag mong paglalaruan, huwag mong sasayangin ang pagkain. Bakit? Dahil ikaw ay mamalasin. Bakit? Uling at naking kaulaga kay katamo, napawag daring matwata mo, na dapat mitanam karing isip at puso tamo, iting mibiyebye kay katamo, na iting tinggap tamong pamangan, kalam yang menibatan king ginuyan, grasya yang menibatan king ginuyan. Ang bawat butil ng pagkain, yan ay biyayang sa Diyos nang galing. Kaya't kapag ang pagkain ay sinasayang natin, tayo nga naman ay mamalasin. Alay pong kaya liwa iti, king konsegrado, ne po, king konsegradong katawan at daya na ning Ginoo, king banal na Eucharistia tamo. Baloyo po, itang simpleng tinape, itang alang lasa, ordinaryo, matabang at tinape at masalpak kayalak, baloyo bang yang mugmugya mo? At neking kayo importante iti, kay katamo. Bakit? Uling nakupin po kay kayo, iti alang aliwa nune Jesus. Kristo, every particle is Jesus Himself.
Kaya ka rin gamat mo balang magkomunyon kay Jesus mismo, iyang lalapit kay ka. Nye po, aliwa mo ita mo, iya mismo babyening sarili na kay katamo, inya, paulagan me, pakamalan me, kaya sana akwa mong mibyebye. Pero balada po rin aliwa kay katamo po, tang sinabi tamong katawa ng Kristo, balada iti mo, yapin itang konsegrado o may itang sagradong hostya. Atsu king tabernakulo o atsu akakita mo king Santa Misa karimba nala kapag masusyanda mo. Iting katawa ng Kristo, yapin mo naman po ita mo. Ne po, ing Santa Iglesia, ita mo ing bubuo kaniti, ita mong sablang maniwala at sasampalataya kaya. Nganapin po, ning ebanghelyo tamo, nga nang may ngamano ning Ginoo, ninuman, ing mangan king laman ko at minum king daya ko, manatili ko kaya at iya kanako. Nga ning Ginoo, anti na mawaring sasabihan kay katamo, potang pengan yuko, anting tuneng pamangan, potang ninum yuko, maging kasanmetong yuko, ikayo'y maging katawan ko. Anting komunidad, kasanmetong nakatamo po, kayabe nakatamo pong Kristo, kaniting katawa na itamo iti, tayong lahat ay kabahagi ng katawan ni Jesus. Therefore, if we believe that we as a church composes of Jesus' body, at nung paulagan tamo, iting maulagang bagi, lalong-lalo na, iting ose, iting malating matabang, alang lasa, ordinaryong tinapi, nung iti paulagan tamo, king pamibiyebye tamo, burinang sabyan, malawot, na ingbalang metong kay katamo, paulagan taya mo naman po, pakamalan taya mo naman po, patawaran taya mo naman po. Bakit? Uling ita mo, ing katawa na, ning Ginoo. Nakupin kay kayo, tayo po, mismo ang katawan ni Kristo. Kabahagi tayo nitong katawan ni Kristo. Aliwa mo po, itang konsegradong host sa ngakakit tamo o tatanggapan tamo, balang magkomunyon tamo. Inya nung makanyan, nung palangita mo, kasanmetong, kaya beta mo, kaniting katawan na ning Ginoo, ita mo yung bubuo kaniti, dapat mo, nabalo tamo yung pamangailangan da, ringaliwang tao, pakamalan la, paulagan la, uling kayabe tala mo naman po. May kasabihan po tayo sa Filipino, sa Tagalog, nga na po niti, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Sana po mabiyasa tamo, ne po panamdaman tamo, nung nanoy tang kasakitan at pamangailangan na ring haliwa. Ne po, uling iti pawagana mo, tutukuya na mo, na ila, kasanmetong tala mo naman po, ringaliwang tao. Inya sana, balo tamo, panamdaman tamo, kikilalanan tamo, iting sakit at pamangailangan da, ringhaliwang tao. If we possess that kind of heart, then we begin to build up the church as a true body and blood of Christ. Pupusan kaya mo po yung humilya ko, king meto nga matuang kwento. King meto nga parokya ka no, penako depo, ing Santissimo, at king tabernakulo. Ing tabernakulo, yapin po, ing pidatukanan, karing konsegradong hostya tamo, ing atsukeni king libutan. Ne po, king meto nga parokya ka no, penako de, iting Santissimo, iting monstrance. Ina nga pansina na ning pari na mawawalaya po, iting gold a monstrance, king tabernakulo. Agad ng belita iti, karing kayang parokyano. Nga na po kanu niting pastol, ning kura paroko, karing kayang parokyano. The thief stole our golden monstrance, but he left our true treasure, which is Jesus. Penako de, itang gintong Santissimo monstrance, pero itang mas maulaga, itang mas matimbang likwane, ing katawa ng Kristo. Sana po po tang magpila tamo, sana po po tang maglinya tamo, tatanggapan taya, iting katawa na ning Ginoo. Sana po panamdaman tamong iya mismo, pagkalubne, babyene kay katamo, iting katawan at dayana. Pota sanang sinabi na ning pastol o ring ministro kay katamo na katawa ng Kristo. Sana ing pakibat tamo
wa makisan metong ko, paulagan ke, luluguran ke, iting tatanggapan kong katawana ning Ginoo. Inya pining maging pakibat tamo, ya pining Amen. Talagat ko po. Ipasyag tayo po ngayon kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko king Joseph pang mayupayang tutu, linalang king Banuat Yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong aginutamo. Pengagli king upaya ning Banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliang mebye, pepaitas siya banwa makaluklok wananing Joseph pang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman kete, banmukum ka ring mabye ampon menga mate. Sasalpantaya ko king Banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasuglirang miading mete, at king biye alananga. Amen. Pakamalan kong kagaluguran, anting kasanmetong naning Ginoo king Banal nga Eucharistia, manalangin tamong enikeya, banan tabayana no ring dalan ning biyeta mo hanggang ring mau keya. Karing balang kay doanan, ngayongan pong maniga po, manatili ka siping mi o Ginoo. Ulitan niya po. Manatili ka siping mi o Ginoo. Banking mabilog ayato, ing ginuyaying maging sikanan, ding tatanggap king kayang katawan at daya, at ing maging kayantabera king biye, manalangin taking Ginoo. Manatili ka siping mi o Ginoo. Ba ni Jesus sa ginutamo, yaing maging sikanan ding mirarake, king karelang tinape, karing kapatad da, at ayagyag do sana, retang epabiyasang mirake king karela, manalangin taking Ginoo. Manatili ka siping mi o Ginoo. Ba ni Jesus sa ginutamo, yaing maging sikanan, daring magkasakit, manakit king karelang tinape, at ding kewalan obra, manalangin taking Ginoo. Manatili ka siping mi o Ginoo. Ba ni Jesus sa ginutamo, yaing maging sikanan daring masakit, at tatanggap keya, at detang malaya ring tanggap keya, banking makananumang paralan, maging malapit siya naman karetang makapakinabang, manalangin taking Ginoo. Manatili ka siping mi o Ginoo. Ba ni Jesus sa ginutamo, yaing maging kekatang sikanan, itamo makatipon keti, para king Eucharistia. Ba niya ing maging kekatang tula, at sibol ning pamisan metong, at pangatagulaling, king balang metong at metong, manalangin taking Ginoo. Manatili ka siping mi o Ginoo. Panalangin tala naman puring king kaligtasan ning balang metong kekatamo, laban king COVID-19, para king malaguang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus, para mo naman king kapayapan daring kaladwada, ring kapatad tamong mituran kaniting pandemyang COVID-19, at para king kaligtasan daring kekatamong eganaganang frontliners, manalangin taking Ginoo. Manatili ka siping mi o Ginoo. Iabetala rin po rin makatuking intensyones, para king kapasalamatan dari Jan Adonis Cabalya, Rolene Cabalya, Rico at Helen. Para king special intensyones dari Christian Joshua Angeles, Dr. Patrick Sunga, Leila Abiog, Jonel and Joswell Pamintuan, Mary Manette Pineda, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, ding St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, at ding St. Jude Village Officers at Homeowners. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Mark Lester Arce, Paz Suwing, Annalyn Ocampo, Cicely Alfonso, Larry Sichon, Michelle Sengson, Happy Sanchez Romero, Nilo Udan, at ding sablang kapatad tamong masakit. At para king alanggang kapainawan daring kapatad tamo Mea Ngubie, Dinorma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Arturo Vitug, Marcelo, Dolores, Roman,
Teresita Zablan, Norberto, Guadalupe, Carmelito, at ding sablang kaladoking purgatorio, at detang alanang makaga nakapakarela, manalangin taking Ginoo. Manatili ka siping me, O Ginoo. Ngeni po doon tamang sarilitang kapagnasan. O ginungge kaming Diyos, manatili ka sana king siping mi, ikasanay maging biyemi at tula, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kay kadamong daon, matanggap ya arapan ni Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo manano na sana nging tinapi at kali sa darawon me, iyatad na king kay kang iglesia, ang pamisan metong at kapayapan at tatalakaranda, itingan po aduan me king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo, At kaya ka antimurin, iyat na yoring puso yo, makayat na no king Ginoo. pasalamatan dayeng Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang barati, at numan karino iba Diyos kangalanganggat lubos mayupaya, kapamilata ng Yesu Kristong Ginome. King tauling apunan kabang makalukluk yaking mesa, kambering kayang apostol dinauna ing kayang sarili keka, anting alang musing a kordero, ing matatanggap aayin ababyegan na pakapurian keka. I Kristo binyene ke kami iting kapigaganakan king kayang pamaylasa, bani pagkalam na ke kami ing kayang makakabu sa upaya, manggaman king kapupusaning panawon. Kaniting maulang sakramento, pakanan me ing balayan mo at pasik nangan mo king kabanalan, ban ing familyaning meto ketawan, lumakad ya king sala ning meto nga kasalpantayanan, king meto nga pamisamak ning lugod. Lalapit kami ngeni, kaniting makapagmulalang sakramento ban makisulo, king kekang dulang at sumulong king wangis ning sinubling mebye Kristo. Ing yato makisan metong yang ngeni king banwa bani kanta ing bayong dalit, ning pamaglalang kabang sasambanda ka at pupurian manggaman kapilan at ngamingang kakanta.
Tunay ka pinbanal o ibay kay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Baya mi daon king kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinwa ning tinape at pepasalamat yakeka, piraso ni at binyene ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, ami daon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay banding apunan, kinuha ning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. At binyening kalis ka rin kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kanide. Iti ang kalis ning ganakong daya. Ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka rin sablang dao. Bahan kita may patawaran na rin kasalanan, dapta niyo iti, bilang kapiga kanakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Inyangin gaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyupli ng mebya ning anak mo. Darawon miya keka iting tinape ning biye at kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming bagamwam mo, kingi kaming ansa ng may sulu-sulu, king katawan at dayang Kristo tipo na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganagan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, ipasyano ing kay kaming Obispo emerito at ding sablang bari. Ganagan mula naman, ding anak mong Dinorma, Teresita at Arturo ay naus mong meko na kitikeng yato. Antining king binyag metela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sa naging kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kabadad bing pepay nawan at manenayang subling mye, at ding sablang meyango na bye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bye alang angga, ban kaya be ng Maria ing Birhen intuning Diyos, kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol lading sablang santo, isan Judas Tadeo ake kaming patulunan, at tinupad, king malmong kaburian king kay kabaning panahon, purian dakat paligayan,
kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambenahat kaya ibang mayupayang tutu kagumning banal hay Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kingalan hanggan. Ngani po, hindi mo nga anak nang inampun, ni kaya katamong malugod agino, maus tamong ngani kaya, kari nga manong tiro na, kaya katamo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king banawon me, ban king kasauban ng gagang bakalulu, parati kayong may ikabos king kasalanan, at miligtas king sablang galigaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talabang apos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya manggaman king alanangga. O Ginoming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpandayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kaantimurin. Ipakita po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayong ang sabla. Kapayapan ko amo.
Niyo, ingay katamong mayap at malugod agino Yesu Kristo, niyo yung kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, mapalad laring mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keka. Dapat kas may nga manong, humayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. O Ginoong Jesucristo, babiya mo kaya kami, ingke kang katawan at daya king Eucharistia, anting metong atanda king agyamangeni, karake mo na kami king biya mo, manano na sana nga kamtan ming lubos iti king kayarian, anong no ka mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Siklotangan po ngeni para king Horacio Emperata. Manalangin tamo. O Diyos pami, lalapit kami kay kakaniting masipit apa mangailangan me. Adwan mi kay ka o ginuing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na put may kamate na karing dakal ataw. Ipanalangin mi ng tabayanan mula, ring taong mi tutukan maninton panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring sablang doktor, narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan. Ban makasuyula, karing masakit kambening belwan at masabal. Panalangin mi laretang miyawan na, kumayap na lasana pong malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mula na mga lananggang kapaynawan detang meyango na biye, pagkalam mo kay kami o Ginoo, ingrasya mo kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king kakayap daring sabla, at ban makasahop kami karetang at tsu king pamangailangan. Ipaniga pumike ka o Ginoo, ing patuk nangan mo na sana, ing pangakalat na niting virus at ing pangakabos mi karing sablang takot me. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ng Ginoong Jesucristo nga nagmo, ang mabibiye ampon magari kambe mo king kameto nga ning banali Espiritu, Diyos manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banala na hindu ning Diyos. Emo sana pisawili nga klismike kaking kakulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios hindu ning kapaldanan, Panalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, Panalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Potapunggat panapon, pabalo ko kay kayo, pakamala na parokyano, na atinta mo pong presisyon, king mabilog, a parokya kini king village, alas 4 nepo, ninggat panapon nepo, ikayo pong atsu karing pibale-baleyo, potang dumalan niya, ing Santissimo, pakisabing mayap, ing sana atin pong makasinding kandila, king harapanin kay kayong pibale-bale, potang dalana na ko ning Santissimo, o bayo ya dumalan, ing prosesyon, ing Santissimo, siklod tapo, nung eyo po ag yung siklod, nung masakit laring bedisyo, magbaw tamo po anting kagalangan, king Santissimo. Dakal pong salamat. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya kaanti mo at rin. bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayo pa yung tuto, ingib pa, ating anak, ating banal na Espiritu, Amen. ing banal na misa mayari ne, umen ako ngeni, king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.